Minister Fred byabigambira obwabire natongozaho omurimo gw'okugaba obugaro bw'abakuru b'entebe z'okubanza omu district ya Kagadi. Obugaro 57 bugabirwe bakuru b'entebe z'okubanza 16 hamwe n'abakuru b'entebe za kabiri 151. Mukaba muyinguranize kusaba abantu sente kumutera mu stamp ukwenda kwe mutwara 2 kyeka kirindi bakiyamani abakusinga mu niyo kwenkora kumulika abenyuma ati gavumenti nayo egenda kuyamba kuongera makasente kanyi president asibara kibazaho utafiterire akasente kanyi bajja kuongeza bakiyamani. Abahirwe garezi bashabirwa kuzikozesa okurebuza projects za government mu district AG. Genda ali bakiyamani LC1 na LC2 bamukozese supervisinga emirimu ya gavumenti n'okutebeza ebintu bya gavumenti byekozire niko NRM eyongere fuge. Bakuru b'entebe z'okubanza obwahatana batunga emitwaro 12 omwaka gwona. Ali agabachama n'urusoboreza n'cyama n'umusitozi batondera minister omulingo ndiko gumu buli mwezi buli cyama natunga umutwaro gumu kujya kumara umwaka ni imitwaro 12 nkabebembezi honorable minister niboza kwikigira kali yabo haliwe na hali gavumenti ya hagati mukusaba kwaba kasenta ako katekerezebwa okongezibwamu. Bo bakuru b'entebe z'okubanza bagambaho na TV West basima gavumenti ahabwo kubahereza garezi etukolire yatubugari yeba nindeba twatukubonabonaga turaza buli LC turalibata shango mukazi obona gwine konka nalenda nkutume ompikize ekigambo eki ahali president ba itwe ba chairman netwe twine mirimo mingi yiturakora konka twaturashaba next year mutekerezeho mutugurire kapiki. Obwahata gavumenti eri omuhuru y'okugaba obugaro mu ihanga ryona ahari bakuru b'entebe z'okubanza hamwe n'eza kabiri. Gasha kwa Thomas tumwebaze.